Kawira ni wenga gavana wa Meru kanatiwe kini kiuria baingi ba Meru ba uciuria na ranende metho yonde yerekeretwo koti kumenya umanyumo ya Kawira kuingatwo ni bunge ya Senate. Mwakili na thomi watho nabo bakioneka muntu kurutira mwanki njirerari bo wetera nende ni wambi wa koti kenda Meru bamenya nu weta na mbere kwathana ya gavana wa Meru kethira ni Kawira Mwangaza kana ni munini wawe mutuma ntwethingia Phineas Imana aina ronoro rwa siasa. Kaende kabati Etuhari mbunge ya Senate kwebiliatene gavana Kawira Mwangaza ironekete kureta monki iyo kinyaki watho na mendikithia yarethirite nindi ya kiretawa mendikithia yarayareti ni seneta wa kaunti ya Kiambu Karungo Wathang'wa yararirio kuni kuritwetine kwa gavana munini wa gavana a minister ba kaunti ni bo CCM county secretary na kinya speaker wa mbunge ya kaunti yamwe ya maendekithia yaraikitie ni ukonie gambari ya kwebiliotine kwa gavana nditekethire ritura koti abrani ndikonikete na Hamed Abdullahi na kinya Martin Nyagaombora urawari gavana wa kaunti ya Embu ukarikanwa arua mutari wa gavana Kawira Mwangaza wa mantu yegi watho nwe Mugambi Manyara augire gambari Kawira ikitie koti na urethire ritura koti mwanka kinya kithurano kiu kingi kia kinya the Senate tweetite High Court na tuma High Court uroga shinda either Kawira kana hivyo uungia ageta Court of Appeal na Court of Appeal uroga shindwa ageta Supreme Court kutugetikiria gushindirwa gatigati aja Kawira Mwangaza tiba bange bakwenda kumuimpeach ko wigamba riri rikathirira Supreme Court mbere tukinya Supreme Court tutikinya mwaka yu tutikinya yungi no nintegete na assessment yakwa ya magambo reja tako tukakinya 2028 anto no betikaniria na koti igamba rendere mwankari determined inde ara makosa za gukaraze kaza kuizira ikwithirwa sheria igitikiria ure already we convicted ni constitutionally mandated offices cia county assembly na senate akithirwa nande agitikirwa gukara ofisi-ini o iria arera wanio athithiritie makosa endo tigira bubuti ukarika kamiti ya miankana ithurano IBC nithirite ikiwa taaro ariaro seneta Karungo Mbaru na kuwa kinyanyuma yegamba ukokoti na ugambi bwetero kuritwa egamba rikethira rikithira kia mieri 6 rititi ugambi burapukethera pukithia tairwa nebura baritirwe ni mbunge ya Senate bo nikona ni kithirani bukuri ne gambara Kawira ikitie koti rikethira ritirite mieri 6 rititi mutuma ntwethingia nwaringi nyuithwa muma yotweka gavana bo tekwa nende gambara rikethira rikithira irau inde rikethira rigitana mbere ugaruku botongeria bureketio chinchia yendikithia ringi ni atirwaria rokobelieti ne gavana urotungata kwa kibindi kyake kembere rutumba yuko mbere ya mbunge atambite kuthiria miaka elete kiu ri nirendikithia kinyaruo kanju ya magavana ukorukira munene wao kana CEO mere mwiti bethirite bakiwata Mbaru na biuria bikioneka kuthondia bibingia bimwe bibiuria bi nikithira gavana ke ya kuringirwa kura no twika gavana kibindi ne keke mbere no twika nende mumye mutwe akimenya werune atithira kirita wa itine miaka elete 3 ni ate bubongwa kukethira kwikarika kaeta na mbere otungata amona meya yakie nonto miaka elete 3 aringiri nyuma ya miaka eliri gavana wake ethira akita ngoi ciake nindi na kwa muntu mweya kuringana na metho ya MCAs kaumbi kia kwithira agita na mbere utungata kana nindi no ethira akirita wetini otu kirere muria mendikithia ya kurita itini gavana ni ati no ethira akirita wetini akoneka ati na muto yubui ntikua kwiyo eyo kio kathuka endi gavana kia kuthuka mutwe ndene ya miaka elete thiriri no kakare kwa atungate mwankathiria miaka eli
Kinyani ingwichuria kiu wamesumbuliwa na impeachment ni governors ambao wako kwa strong political parties. Oringi kwena rendekithia rwariero kwebilietine ngavana ruke ya kenyuma ya mwaka yumwe nyuma ya rwariero mbere kwithira ruika kwa mbere ya mbunge bu nikorania nende maita ya ngavana mbikia kwithira kirita wetine ni amakai na amatale ngaukano na bura kurika iteneka. Kama ulishindwa kura, pumzika. Na kama unataka kuwa gavana, tukutana 2027. Rwaria rwegie kulumurwetine ngavana rombekia kwa mbunge nyume meri tandatu ariko kyotungeria na boni konania werune manto yaringidira yankula nimiru nonto kukarika nopoe yangavana kaira Mwangaza rwaria romuritetine roikirwe kaita kaka inyuma yeke kunyomuma. Kira amiru nikona na wetero gambe bakoti na kona kidiro bwa igambare nendere kidira ritura koti nonto nyuma ya koti ya High Court na rariri kuna koti ya biro ni Court of Appeal na Kinya Supreme Court iranione ni buru noraga ikwatianiri ni ugambi bwa koti ya High Court no edire ni ndia gita ki Court of Appeal noraga ikwatianiri ni Court of Appeal no edire ni ndia gita ki Supreme Court aramugambe dhania munene ande ni andugura Kenya Martha Koome na njuri yake bethera pari Nanjira kweburu kira kiendekethitwe na rito ria chomba no tuwe ni timelines cha magamba ya kuritaitene mangavana anini bo a minister ba county secretaries na Kinya speaker ba mbunge cha county otabure gamba ya gitikio rais rina ntuko irite bateri okuluka retiti ende thaira kwagia appeal after house cio izire cia county assembly na senate kwithirwa either chige convict kana chikiregana na thitango ira chithairwo chikitwe against governor mono riria yetikaniria na county assembly kuga maitia zara ikitwe niza kungana kweberia governor ofisine kwina mwanya zuri oge sheria zura na ndizo kukarazeka zo gwitikiria governor impeached at the senate akethirwo agitumira loophole rero kisheria kuendelea gukara ofisine maitia za ere confirmed ni county assembly na zeta senate zeta za confirmed ibati kwithirwa ikia deemed that mtu atibati kwithirwa ari ofisine mendikithia ya seneta wa Kiambu yakethira nindi agita na mbere kwarirwa na kithira ya kurukwa no twika watho yakareta maugaruku ya manene kekweria kuritetine atungeria ba ndaberantie ndabo wende mbonie imbia igaitango yate Phineas Imana Garu ya siasa kirindeto Cheweru.